Reka nongere mbasuze kandi mbashimiye inshuti bakunzi ba HPTV Rwanda kubwo kubana natwe hano muri abagaciro niyo mpamvu natwe tubategura iby'agaciro birimo amakuru agezwe mu masaha atandukanye y'umunsi nkuru zicukumbuye ndetse n'ibiganiro bitandukanye mu bisata bigiye bitandukanye. Nitwa Ruben Masengesho mbazaniye amakuru agezweho yo muri ano masaha, ndaza kugaruka ku nkuru zikuvugwa mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ndaza guhera mu karere ka Huye mbabwire ko umuzamu warindaga iduka yishwe n'abantu bataramenyekana. Nje mu karere ka Nyamasheke mbabwire ko hoho cyangwa se no modoka mu bwoko bwa hoho yagonze umwana w'imyaka 7 ahita apfa. Tukimikano kandi ndabwira ko habo nk'umurambo w'umusaza mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Ndaza no kujya hanze u Rwanda mbabwire ko General Sematama watwirwaneho yavuze ugenzura Gipupu no kwa Murima aburira FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi FDNB. Ndaza no kwabwira ko Tshisekedi yemeye ibiganiro bidaheza byo kurangiza intambara. Ndaza no kwabwira kandi ko muri kino gihugu Ebola nta gahenge itanga ku banyekongo. Ndaza kujya mu mahanga yakuri mbabwire ko Iran yakajije umuriro w'ibitero kuri Kuwait, Bahrain ndetse na Jordani mu kwihimura kuri Amerika. Izi nizo ngingo tugiye kwakira no makuru yacu, reka none umwanya utarambiranye tuze tuyarambura. Ni munyeme ntangiye mu karere ka mbabwiye ko umuzamu warindaga iduka yishwe n'abantu bataramenyekana. Abantu bataramenyekana bari gushakishwa bakekwaho kwiba iduka ndetse bakica n'uwaruririnze. Abantu bikekwa ko ari abajura bakekwaho kwiba iduka barangiza bagasiga bishe n'umuzamu waryo. Byabereye mu mudugudu w'Urusisiro mu kagari ka Matyazo mu murenge wa Ngoma ho mu karere ka Huye. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi yabwiye Umuseke ko amakuru polisi yamenye yihutira kujyayo ndetse ijyana na RIB basanga umuzamu wari uri mu kigero cy'imyaka 61 y'amavuko warindaga iduka ricuruza ibintu bitandukanye yishwe n'abagizi ba nabi. Umurambo wajyanywe ku bitaro bya CHB mu gihe ubugenzacyaha bwatangiye iperereza. Kugeza ubu ntiharamenyekana ibyibwe byose mu iduka n'agaciro kabyo, gusa polisi kufatanya n'inzego ndetse n'abaturage bakomeje gushakisha bakekwaho buriya bugizi bwa nabi. Polisi yihanganishije umuryango wa nyakwigendera iboneraho kwibutsa abo bishora mu bikorwa bigayitse bihungabanya umutekano n'ituze ry'abaturage guhita bihagarika kuko kubahiriza amategeko ari inshingano ya buri wese. Ni munyemere dukomereze mu karere ka Nyamasheke mbabwire ko hoho cyangwa se imodoka mu bwoko bwa hoho yagonze umwana w'imyaka 7 ahita apfa. Imodoka yo mu bwoko bwa hoho yavaga mu karere ka Nyamasheke yerekeza hitwa ku Kinini mu murenge wa Kagano, yageze ku isoko rya Rwesero igonga umwana w'imyaka 7 witwa Igihozo Elvine ubwo yararimo kwambuka umuhanda ahita apfa. Iyi mpanuka yabaye masaha y'isa 5 z'amanywa ku itariki ya 17 Nyakanga 2026. Umutanga buhamya wari aho ku isoko rya Rwesero yavuze ko iyi modoka yazamukaga ifite umuvuduko ukabije cyane mu gihe iryo soko rya Rwesero ryaremye cyane mu biruhuko haba hagenda abana benshi. Umuvugizi wa polisi mu ishami rishinzwe umutekano mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yavuze ko impanuka yatewe n'uburangare no kutaringaniza umuvuduko w'ikinyabiziga. Yagize ati muri Nyamasheke mu murenge wa Kagano akagari ka Rwesero mudugudu wa Kamasera mu gihe cya saa 5 z'amanywa imbere y'isoko rya Rwesero habereye impanuka y'imodoka yo mu bwoko bwa hoho yavaga mu karere ka Nyamasheke yerekeza ku Kinini gonga umwana w'imyaka 7 wambukaga umuhanda ahita apfa. Yongeyeho ko umurambo w'uyu mwana woherejwe ku bitaro bya Kibogora mu gihe umushoferi yafashwe kugira ngo akurikiranwe nk'uko biteganywa n'amategeko ndetse anashimangira ko babona ko iyo mpanuka yatewe n'uburangare burimo kutaringaniza umuvuduko w'ikinyabiziga. Ukiri muri kano karere kandi mbabwire ko habo nk'umurambo w'umusaza muri iki gitondo mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Kagano akagari ka Mubumbano mu mudugudu wa Gikomero kuri wa 18 z'ukwa 7 2026 saa 12 n'igice za mu gitondo habonetse umurambo w'umusaza witwa Kaneza Aruberi yapfuye. Uyu musaza bivugwa ko yabonywe mu nzira yerekeza iwe. Amakuru ahari nuko inzego z'umutekano zirimo RIB, polisi ndetse na DASO ubuyobozi bw'umurenge n'akagari bagiyeyo bakimara kumenya aya makuru nk'uko abahaturiye babibwiye itangaza makuru.
Reka noneho dukomereze hanze y'u Rwanda babwire ko General Sematama wa Twirwaneho yavuze ugenzura Gipupu no kwa Murima ndetse aburira FARDC na FDNB bwo n'ingabo z'u Burundi. Umugaba mukuru w'ingabo z'umutwe wa Twirwaneho General de Brigade Charles Sematama yatangaje ko yabihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Republika Demokarasi ya Kongo cyangwa Twirwaneho nta ugenzura uduce turimo santere ya Gipupu cyangwa hazwi nko kwa Murima mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo. General Sematama yatangaje ibi mu gihe muri uku kwezi muri turiya duce habereye imirwano ikomeye. Mu cyumweru gishize Twirwaneho isanzwe ifatanya urugamba na AFC M23 yatangaje ko yigaruriye santere ya Gipupu iherereye muri teritwari ya Mwenga, ariko nyuma y'iminsi 3 biza kuvugwa ko ingabo zuri ya mutwe zongeye kuyitakaza ikisubizwa na koalisiyo y'ingabo za leta. General Sematama mu kiganiro yahaye chaîne za YouTube zirimo yitwa Umurenge 5/5 ndetse na mu Kirambi TV1 yavuze ko Twirwaneho igenzura imisozi yitegeye Gipupu gusa yabayo cyangwa ingabo za leta hakaba nta numwe uyirimo. Sematama cyakora yavuze ko iriya santere isa n'iri mu maboko ya Twirwaneho kuko ingabo zayo zikora uburinzi zikayigeramo mu gihe abaturage bari bayituyemo bamaze guhunga. Abajijwe ugenzura agace kahazwe kwa Murima muri teritwari ya Fizi, uyu musirikare yagize ati tugenzura imisozi ihareba naho turi hejuru yaho nta wambuka mu muhanda cyangwa mu mazu nabo ntabahari. Ubwo yavugaga ingabo za leta. Sematama yaburiye ingabo zirimo iz'u Burundi na FARDC ziri kwitegura kugaba ibitero byo kwisubiza uduce zatakaje, azimenyesha ko uwabatsinze ntaho yagiye ndetse ko Twirwaneho ibategereje. Reka dukomereze kuri nkuru bahaye mutkugira uti Tshisekedi yemeye ibiganiro bidaheza byo kurangiza intambara. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Republika Demokarasi ya Kongo yemeye gukoresha ibiganiro bidaheza byo ku rwego rw'igihugu bigamije gukemura amakuba ajyanye n'umutekano wa politike ukomeje gukaza umurego. Ibyo ntambwe byatangajwe na Cardinal Feridorine Ombongo kuri televiziyo y'igihugu RTNC kuwa 5 tariki ya 17 Nyakanga, ni nyuma y'inama yahuje Perezida Tshisekedi n'abahagarariye amadini akomeye muri kiriya gihugu. Mu ijambo yavuze ari kumwe n'abandi bakuru b'amadini hamwe n'umuvugizi wa leta, Cardinal Ombongo yagize ati nyuma y'iyo nama Perezida wa Repubulika amaze guhitamo kujya mu biganiro bidaheza hagati y'abahungu n'abakobwa ba Kongo. Cardinal Ombongo yavuze ko iyo nama yayobowe na Perezida Tshisekedi ubwe nyuma yo kugisha inama bagenzi be bo mu karere barimo Perezida Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi muri iki gihe unakuriye umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Uyu mwepiskopi yavuze ko abo mu butegetsi bo mu karere bagize uruhare mu gushyiraho imiterere remezo yo gutuma habaho gushyira hamwe ubufatanye no kunga ubumwe muri Kongo Kinshasa. Uyu muhate wo kurangiza intambara mu mahoro mbere wari watangajwe mu ntangiriro y'umwaka wa 2025 n'inama y'igihugu y'abepiskopi gatolika ya RDC hamwe n'itorero rya Kristo muri Kongo, Église de Christ au Congo. Iyo miryango y'idini yashyize hamwe ngo itangize icyo gitekerezo cy'ibiganiro nyuma y'uko ibintu byari bimaze gufata indi ntera mu ntambara. Imijyi ikomeye yo mu burasirazuba bwa Kongo na Bukavu igafatwa n'inyeshyamba zo mu mutwe wa AFC M23. Nubwo Perezida Tshisekedi yagiranye inama ya mbere n'intumwa z'iryo huriro ry'abanyamadini ku itariki ya 21 Kamena 2025, yari agamije kwakira ibyifuzo byabo by'uburyo bwo kurangiza intambara. Iyo gahunda yaje kunanirwa gutera imbere mu gihe kirenga umwaka umwe. Iyo gahunda yakomeje gutinda nubwo yari amaze kwemerwa by'ibanze na Perezida ndetse kandi n'ubuhuza bwo mu rwego rwa diplomasi bwa Angola n'andi mahanga. Nubwo uko kwemera kuganira ari intambwe itewe, iby'ingenzi bijyanye n'ishyirwa mu ngiro ry'ibyo biganiro ntibirashyirwa ku murongo. Hasigaye kureba imitwe ya politike n'inyeshyamba izemererwa kubyitabira ndetse n'ibisabwa nyirizina bizashyirwaho kugira ngo intambara irangire burundu mu burasirazuba bw'igihugu no kubona igisubizo kinyura impande zose bireba.
Tukiri muri kino gihugu reka mbabwire ko Ebola ngo nta gahenge itanga ku banyekongo. Icyorezo cya Ebola yo mu bwoko bwa bundi buryo gikomeje gukwirakwira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ku muvuduko mwinshi, n'ubwo ubutegetsi bw'iki gihugu buvuga ko buri gukora ibishoboka kugira ngo bugihashye. Umunsi ku wundi abandura iki cyorezo by'umwihariko mu ntara ya Ituri ifatwa nk'izingiro ryacyo biyongera ku bwinshi, abapfa nabo bikaba uko. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, Chopo ndetse na Huti Owere naho haracyagaragara abarwayi bashya. Minisiteri y'ubuzima muri iki gihugu igaragaza ko kugeza tariki ya 17 Nyakanga 2026 ubwo ni ku munsi w'ejo hashize, abo byemejwe ko banduye iki cyorezo bageze ku bantu 2181, barimo 864 bapfuye ndetse na 112 bamaze gukira. Intara ya Ituri yonyine yagaragayemo abantu bashya 44 banduye iki cyorezo mu masaha 28. Icyakoze inkuru nziza nuko hari 20 bashya bakize. Kivu y'Amajyaruguru yagaragayemo abantu bashya 8 banduye iki cyorezo mu masaha 28, aho gukurikirana bahuye n'abanduye biri gukorwa ku rwego rwa 87.0%. Ubwandu bwiganje muri Butembo, Katwa, Beni ndetse na Kayondo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima OMS rigaragaza ko imbaraga zashyirwa mu kurwanya iki cyorezo zikwiye kongerwa kubera ko kiri kurusha imbaraga abaganga n'abatabazi bari kugerageza kugihashya. OMS isobanura ko abaturage benshi batarumva ko iki cyorezo kibugarije, ikaba ari nayo mpamvu bamwe muri bo bahitamo kurwarira mu ngo aho kujya kwivuza, abandi bakarwanya abaganga n'abatabazi baba bashaka kubakurikiranira hafi. Hari impungenge ko umubare nyakuri w'abanduye ushobora kuba ukubye abatangajwe inshuro ziri hagati ya 2 n'enye, nko mu mujyi wa Bunia muri Ituri mu baturage 2 bapimwa, umwe aba yaranduye. Reka dusoreze ku ntambara iri guhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran, aho yakomeje gukaza umurego. Iran yakajije umuriro kuri Kuwait, Bahrain na Jordan mu kwihimura ku bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intambara hagati ya Iran na Amerika ikomeje gufata indi ntera nyuma y'uko Iran igabye ibitero bya misile n'indege zitagira abapilote ku birindiro bya Amerika biri muri Kuwait, Bahrain ndetse na Jordan, ishinja ibyo bihugu kwemera ko ubutaka bwabyo bukoreshwa mu kugaba ibitero kuri yo. Igisirikare cya Iran cyatangaje ko ibyo bitero byari igisubizo ku ijoro rya 7 rikurikiranye Amerika yari maze igaba ibitero ku butaka bwa Iran byibasiye ububiko bw'intwaro, ibikorwa remezo bya gisirikare n'ibigo by'ubutasi. Mu gitondo cyo kuri wa 18 Nyakanga 2026 impuruza z'ibitero zo mu kirere zumvikanye inshuro nyinshi muri Kuwait, Bahrain ndetse na Jordan, aho inzego z'umutekano zageragezaga guhanura misile zari zinjiye muri ibyo bihugu. Igisirikare cya Kuwait cyemeje ko cyahanganye n'ibitero bya misile na drone, gisaba abaturage kudahangayika igihe bumvise urusaku rw'iturika kuko rwaturukaga ku buryo bwo kuzihanura. Iran yavuze ko yibasiye icyambu cya Al Ahmad muri Kuwait gikoreshwa mu gutera inkunga amato ya Amerika, ikigo cya gisirikare cya Al Salem ndetse n'ibirindo bya Sheikh Isa Air Base muri Bahrain. Yanatangaje ko yasenye ibigo by'itumanaho n'ubutasi bwifashishwaga n'ingabo za Amerika muri ibyo bihugu, nubwo ayo makuru ataremezwa n'impande zagabweho ibitero. Ingaruka zatangiye kwigaragaza kuko uruganda rutunganya amazi n'amashanyarazi muri Kuwait rwafashwe n'inkongi y'umuriro, bituma hafatwa ingamba zo guhagarika bimwe mu bikoresho byarwo kugira ngo hirindwe ko ibikorwa remezo byangirika kurushaho. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kuwait nacyo cyahagaritse by'agateganyo ingendo zose mu gihe kirere cyafunzwe kubera umutekano muke. Mu butumwa bukaka, Iran yaburiye ibihugu byose bicumbikiye ingabo za Amerika ko bishobora gukomeza kugabwaho ibitero, ibisaba kurinda abaturage no kubakura hafi y'ibirindiro bya gisirikare. Ivuga ko ubutaka bwabyo bwahindutse aho Amerika ikoresha mu kugaba ibitero kuri Iran. Nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, ni hadusoje amakuru yaragezweho. Tubashimira ko mukomeza kubana natwe, muraba agaciro, niyo mpamvu natwe tugerageza kubategurira ibiganiro byiza. Njye nitwa Ruben Masengesho, mukomeze kugira weekend nziza, abari mu kazi muhahe muronke, Imana ibarinde, umugisha Imana ukomeze kubageraho.